first no was a kraman sabe kraman efa kraman wo dwam bo so obon dog in the dog ni ya ade afa enti za Ghana for ma to me de omoto omunufu abato abonte what is mon the Americans are so na di afa awachi no omunya very careful because obi benya papa na hwe ase a eye nipa di akire no omuna de sa video no because obi mfe ba bi metam camera ensiso nipa ewo ho na enti say yes size scan dia ene nkwa de me catch say menua wo mo de ba per machine na fa kan ni yi so fo bi obeka setia ana obe condemn afa wa so obeka iska public no sebi nya oni nyansa Mema obi bia akwa aba sonko edeba attention TV so ene muamu nim dada mu PSC na natele ne ne so abeji makunya kese wa attention TV so ameba be bie nsem no egu hose ku ha ede ama ye mahwefo ene metiefo nyina pepa mo hwe wa mo subscribe channel no ema me na mo share videos ni across all the social media platforms ne so emfa ema me sa na mo like page no na mo de mo comment ne so title ede ama me sa mo subscribe channel we ya bibia wo baby training should be a news bia political bibia ha ena mo benya ede free me fa enka mo Queen University Foundation so say Queen University any egi ejenka ho ti no wafa ede ato ne ho so Queen University number no na dash screen ne so sa no opeke Queen University number na se wontimi mpo emba bebia wo bia Queen University ebeba no abeje niema no ede ama ejenka fo no fefe ene menya odifo back to back ewa ha me ne ba betwetwe enkomo ne emu odin yie pa ensem a etwagu ewe social media so mo amatete ensem bi te se afa awa dwumadie ye no 12 to 1 ne sofo ni ono bebọ mpaye ne emu odin yie pa ye mobo empire ni ewia na ne odo topic so atu edwane wagina so 31st osanso ye na ade ni ebiem amaje se sika twitwi die bi ababeda ada fontentan so amiyahu se sika bi aje se ebinim so wani oginchima ye ne members nsa na odi gi sika na se wa take opportunity wo program na wo yeso no na odi ye ne odi be bebre di o ma dwenkyere aba intina me ka chom se de bia me fa hwe enkam menya odi for back to back 2023 oso ye dey back to back oba be fire ina ejetuato de me ba bebisa no so na dwenkyere ewo nsem na etwagu ne so odi for mame papa me wa kwa ba edeba attention TV so me yo so no why for ya me adom ne mpabo 2023 die yey back to back na ne etwagu ne afa wansensem yi wa dwenkyere ewo ho ene se yo mame nche motiefo attention TV tiefo mame nche wiase nyina ma na mame nche myself from my God's Celebration Ministry. Michia bibia mame aminchia me papa nana retire. Nana retire mame nchia no na me man nkwatentene ahode ne adwuma pa oye. Na afei me wia mame nchia me am PC Queen University. Afei me wie ne sa mame kobenem mame kase me nkyere mame nchia me mpanifo ye president na Akufo-Addo mame nchia oluma wa ye no bi abema bi wa meri na Akufie ko home na makachire alanse mantene nka mekwa kodiba mi acha na maama achi esi nso se na yekeka ko no obi ape ba bia na so metwe no na mayekwa enim na mo se sofi ye friend say debe awa afa awa honest of penny mame nchia na afa awa michia wo mame ka no krancho di for back to back ne ba shi se meko ya awu se Ghana for ye mpe no kore asem ni nyina ne se sofo bia wote asasi so free Pentecost Methodist me makaze Pentecost church a political party omo na ewuru Ghana be Ghana for hu you MPP party Pentecost one penifo mu di post papa ya so ye debe dedication ho ahwan sofo hina debi nenim tien tintin we will feed you or Pentecost ni wo de the position so eno munya bia mo de bia ko support to MPP party loan mama cho loan buy
na na kufu adede loan buy Pentecost for pa na nya na dodo Ghana o kan so de e sika pa Church of Pentecost nche se maslock no na gi ni niemu o mo je maslock no pa okay wo mo je pa nti na ese party makora nya bi o wo be de nya bi MP fo ni enti na ese MPP fo ko bi pe o se mo ko Yesu krom mo ko Yesu krom mo ko Yesu krom okay tie me afa awa sofoi me pa chow empire wo hu maame empire edene se sofo de obegina so abom pai 1 hour emu prayer topic arrangement enye yizo asofo se na beka chese nyankopon asoma bofo bi fi Jerusalem ana Bethlehem a eba begisika ebe fa Pentecost sika afa CAC fosika afa President fosika afa Methodist fosika afa Anglican fosika almighty you from Anglican almighty wafa musika wafa papa ajinasa sika no afa Donka William sika no afa menso tabe sika dia komenya ngomo osoro asofo na na edisika no okay ye asofo ye na edisika no na edibi anyame adwuma ye asofo no kra tokasa kase wom uko ada chese mabobo ya asofo no bi oka 8 9 10 20 na afa awa nyame adum nyame ma nyansa nim dia nyame somo ye nyansa oh okay mesi nyame somo ye den nyansa enti se me papa be se unua ba sabi wagimi a obenya konta jimi fo ama na awale no oba na jimi nti sabi wodi obema wagimi so na beba fie oba na ne traza de na ne to no otwi fam na ne maboa kese na wo se unua ba na jimi tu nya sa abema ne bae unua ba ni ate a ode bema papa na ba fie ebi kura de mema ne fa fofofo brodiem because unua ba na wagimi se ne ni da ho a ango mobi se ne pemfa ne kotare brodiem wodi ho 7 kofa no enti ni America se afa awa so the 2 billion or the 20 billion and abeto abonte na okan a wo se no ye adwuma pa no odidin sampa me condemn ne se sofo odi for back to back me kura ne nya ya me de ba betu dwa public na ma be kan na ma ni pe nyina hu se sika se ne nyankopon 31 de baaye se ne mpa bo nya adwuma anka 31 no nipa ndiska ne baba se ne mpa bo nya adwuma anka 31 nipa ndiska ne baba is the high time I see a kind of creature ni pase onyankopon fi suru magi sika nko na ye da sori nanim no ye ne ye den ye nya bidie ene ye di bi hye si e be dware dia esi nya ne ye beton kuto ye nya ne ye be hye ni nya ne ye betu ye botom because ene ma na tete ntini aba social media aba funtino no obi asori a no keka na adwene e de fo no tese omo person fo kwan bi asu gunya me adwuma benyame adwuma nya nwuye se yesu no wu me ye gye nsan abode ye no ono wasori dia eni nyame adwuma so asori what do I say se yesu na nyankopon ne ba no wu ye the Father, the Son, the Holy Spirit no the Son the Holy Spirit no ho eja no so ye den e ho oba no so asori iti say ma mi ense de asintu da osinsem nyina betoro nyame nsem tumi ntwam da iti nana me kira no afa awa me hye de so nkonko nanim se skam so na afa awa so gina emfa correct place so anu so onya ade but say correct place empire no obo no ene nipa gina tum ene nipa ho se me kura 31st water me ka che so omo hwe se momo be kwa bonte no momo correction tum mame na we ere ye nti o memu ena covid tamba ya churches bi ya sorry bi ti se bishop Daniel Binim ere beto me bishop Benisa me ubekọ se fa momo no tum for sika no tum momo so tum by covid eno say we are in the analog or technical world they say digital world your total electricity they say we try so ka digital so na so uni phone aye Android phone oba dey akoto kita ya ma oba dey akoto ntime nkoto etina me ka tell say na Christopher tell say nyame som no ye dey be digital world so ye be say kaka kra bi quotation ne kra na ye dey to digital nche say yes o pese ko hwa eso ko tina Bible no ka say bribi duwa onyame asem no ho be tin e be say nsuo su ko be di nipa enye su ko na kan wo ka onyame asem twere konku quotation kura benya bia Bible nyina ya be kipu ni gunam to be ko internet nso ko gina so a na wakọ hwe ko tie nyame asem ne afa awaye no onfom ye odi for back to back o kasa no o kan asem bi say
oye enema eye ene se ne mpa ye obo nti ne nkrofo di sika ne ye de be e de ebren but okotu obi botom but ye wo man mu ha no ebidum di omo yobi betima be hye nkom asofo bebre hye nkom amam but omo so ne nase no se members bebre wo sa asofo no enase omo so omunye sika pa omo e de omo sika kra e ko banka van ene di achiwe no omo protect sika no e de mount se wo ka kire atiefo ne ahwefo se e bi ade o ye ni ntina ama ni sika no wanya de a Ghana for being someone no one yard. There be tear me, mammy. Yes, I Ghana for them in yard you. Assemble, Ubian in the procession, and Ubian in the Yans or the Becassa. Meme Cassa send assembly, say, Alpha, what dear no yen ya. Member Becana Manashi Semeku. Udi for back to back. May send the assembly to send America. Shadia, Unyamia Jumana, me pacho. Would him praise the Lord, in the petty member for the Koran, say, praise the Lord, Naku Bibi. Amobi. A sophomore now, Cassin Nipeku, Manasi Baby now. Yedi obusika van na efa no ena mi bisa sofo no Ghana fo ntiase se bofo bi enu onyame soma no fi soro ba se obefa collection every asasi so di akọ heaven ama wakobu nkunta akọche nyankopon se wo sikei osedwi tane sika de eme de silver and gold is mine but onyankopon ne nipa ne twesika ne nyame na eche enti kwanya nyame afa so ache afa awa bi se obeka republica nobody should against that because no kasa sempound di sempa Tina macho so bofo bi amfi soro befes kan komanya nkopon nyame hia yin sika was that it so o se kan revelation na the first one the gold na ato nti on for say paper e twa han fanya hwe yen ye bedie nti se Ghana for gitum nti sa fa award ne dia beto public me ye kan ska machine to ne ye kan me ba cho ko banga de ne de kan yiska won se tala de saka iska da machine ti afa wa bob watime bompa me nyame akanipa kuma eno diska ba ena machine ye betima kan ye pentem na machine ho ha na ne be kan eye machine eye so diska no betu dwa na say eye ana enye me mbisa se bia buru se bia yado Ghana for amutie me se ne Ghana for ma first no wo se kraman sebe kraman e fa kraman wo dwam bo so obon dogi in the dog ni ye ya dia fa enti se Ghana for ma tumi de omoto omunufu abeto abonte what is money sika beto abonte nyana sika beto abonte nyana Denti Ghana for kasa ne se obi ho kra na oniska or the one cd ene beto data so ne no bompaye na ne members nso e woni na ase ne sika na onya no obi ababonte aka se o ebi amedi we eboa we na se medi we eboa obi na because ne members ne kra obi wo kra adwuma kra wonye na odi ayese wanya aboro hu ti sika beto abonte anya nyama nyina na abahu se asofo ye beto abonte you me we kranfo bi a me hwe o kra na I don't bring it out me fa ma bonti you engineer bia afa awa be ye no onfa meto bonti tie bia ba se bia onya aburu so no onfa bi nkobo anipa asofo bebre organ wa onyi ni wan sidi kranti obi da ye obi won so a oye nso pese beto bonti ye wo sankofo no enti me no ni ami kan se me pese afa awa no be se bia Ghana for be kan bebre se ne wonye sika no hu ni onfa ya de weto public or disca machine e kan me pacho se ye de nsaka sika ya brenti na broni aye machine ba se yemfa sika machine ye den enkan sika no ampa machine to me kan se se out the 50 billion 55 cedis ko be go se kan for 1 hour kan unti me kan wi by machine ye tam pa etimi afa hour me shouting koso aba umpae no se nipa 2 billion me ya so adwuma yi e wase we ya me pesika di atosment me short sky enye sika na me be Eska me adwuma no ye dibi asofu ya na ye die sofu obi obeka setia ana obekondam afa wase obeka sika public no sebi nya oni nyansa ohia fie nyansa onyame hirawa you need to boost yourself you need to tell people that God has blessed me and nature say adwuma wo ye na adwuma pa afa wade wo ye na adwuma pa o ma nipa bi obi wa adwenhwe atoro so nti okọ line so sa afa wa bompa ye bibi hihye no bibi kika no e hye back to back na afa wa timi ne bompa 1 hour 30 minutes 40 minutes 30 minutes 40 minutes do you know that meaning
Ashafo me say mo kwa ba biem na mu odin ediba attention TV so papo mo subscribe channel no e ma me na mo share videos na across all the social media platform ne so e fa e ma me say na mo like page no what say na mo the comments ne so e tell sure aba na mu odin yie pa me ka try odifo back to back say e na advice be e no wo edima o man Ghana any members are omo asofo na say sa issue we e pop up say a e den na o e kan e fa no di na kire kwan so atudwa ma we tie me ade ya ne se onyame epijao na wo the fake followers eni ne ku asofo eme ga tase fashion obi ohwem bi enti mi se nyame pijao du baabi na ni pedi wachi no mo ye fake a menyi ni se ade esi ne sofo no ene de sade ne beto abonte okay e ni pedi na chi na ene be sa na me ka kiro bia so uyi nipa bia udi sofo chi a hwese aba ugu no be ya aba panada cha turn back to you se nya aba papa ne de sofo no be ba famo a so a ebi be kan na ebi aba ko esofo me ka se bribi na me wo asorim siesi mo nipa bebere sori tia me se tumi ekitam ne tumi papa a fake spirit ye mama wata sunsun na wo me so papa wata tun ohu mama wata ne da ohu papa wata ne da muzama fo sunsun na wo me so aso so nko bi da sa nipa no ko nie de bompa yo sabe kwasia se kwasia se ana me ka tell se wo be hia do ma chede aya de nsa to obi so bompa no nya bi da wo be pese wani be hu na waka che obi se awurade se me nka se nkyire wo nya bi da na mo me sha obo wo ye be fa wo CS ma ye wo elder na wo be press adoma che wo nya bi da andi 1 year ene ye be ne elder wow afa no press obenya adoma che de we bi ne amimi kita no ko condemn me se okọ area ne ma me fi CS mu no me na me ye CS ni ba me ye area ni nyina prophet me chama money me ni nyina tena one table no coffee wow prophet James awuni sila me papa me chiao me won na me won contact ne Reverend Jonathan Diodu Reverend Dogbe ono bless me ma wade so wade ase nipa hu se baabi a me keka kono anka na ebia ma osiyesi mu a anka international prophet no ka metima contest yeah wade ase omo hu se adoma chede no wo ho no omo de kose Reverend Jonathan Diodu mu e ma na be time kumasefo eye wadwene se omo peme sofo fi kumase area secretary ko recommended me say me ye good edu baabi ni sofo no say me meti ahemfie na chia me kasama me because of obi akose me kire say sunsuma we kita na yesunsu papa entine me free CS mu no e wo me so menya the 70 na bia nka me product no 2011 nyame fa me so bompai ma nyame eyi nipa adomo mo so tape ni pie sofo sizi wow because wo say nyama de ma ye na anu and now we for back to back me da so agina me na so tina mimi ka che nipa di asofo ati say men konkopa ni onyam hunu na mo kopa onyame nkoso na eso aba e bi be kan eno na ama kristofo abofom asofo nketwa ni di asofo mpanifo na chi bet omo ye fake omo pom down for nti prayer hour na afa hour na papa na set no on hwe kind of people a o medi na chi no hwe nipa oba bring them to close to them okay enya wo amoni ni nyina asere no ne do no yeah oba kono na nipa ndi na chi so no tse mako yesese eno no difo minya wa me do baba back to back ma twen adua ba fi nti nipa nyi ntumi se asofo adwuma na eye no emu na twase yedidi wo emu na twase ya mako school emu na twase ya yene mbo life emu na twase ya tena kam emu na twase ya dadam ye ni wose ya ba nyame adwuma akotena bobrosi ani amowura na akoche ni sika esi ya tiase ni ehu se ni tie bia office na nyame afre ho na esi yididi
nyame so fro bi no electoral commission sense so abusua pani sense so president sense so but osemoma ni nyina mom nyini no twabere ni duwa nyambe ni ni eti nyame kan sa sofo na di afa awachi no omonya very careful because obi benya papa na hwe ase a eye nipa di akiri no omo na dey sa video no because obi mfi ba bi metam camera ensiso nipa ewo ho na enti say yes size scan dia ene nkwa de me catch say menua wo mo de ba per machine na fa kan ni yi na manya me adwuma nkoso bawie odifo back to back attention tv that was see to yensa efre wona oba ene my odifo back to back say hwe nipa oben wo na hu sani wo ho no oye anase onye ena onyame adwuma no eno na asofo no mudidi ewo mu onko market onko agboloshi enkoje equens ewo ntosu wura nsem ya oda kra ye bie mpabo na pa okay Thursday morning sharp odifo fatudwe Thursday morning sharp God's Celebration Ministry downstairs or the ya wada na pa sharp by 8:30 no na machines ye bie mu ye bompire no den ye 1 hour 30 minutes prayer me pa cha oba fiska akra baba for there ehia me papa 2023 asofo ntumi nka no kora bebre aye ma o yiri majeja am ko me de kwesi me nya sa de no oba baba for there akwankyere ba nso abeyibi onyame hira amen odifo back to back say oyampa bo Thursday oso mo kwa gboloshi oda bi eyamuamu sika na mbe bada mo so mo de ma sede aye de aba na ogina so no mo abompaye na nyame atimi ade be anza mu prayers na ne obeya ma no chese abe na ma hwe asofo ni yi ombetinya eyo fast na kese 30 days 40 days na amamo bisade nyina aye de abamu ede ameda ma se pamocho mo subscribe channel no ema me na mo share videos no across all the social media platforms no so emfa ema me sa na investing so energy ejanka ehun nti no afa ejanka bedidie ye mobro ho asem ye yo se wona akomda akom ye ye pant invest adwuma we odi ato ne ho so a wo ye no emu odin de enso de bia wo ye mpam chon opeke invest na ma no peke a ba bia wo ne eho wa he se watermale bolega kumasi ba bia wo de fa obra untimi invest e be ba ho na mama beje e de ama eye ejankasa makra mo da se ne esambe